via le lofa maleanga le lei o le tua wa mfaifoi on tatu te fei loa i le lei asu mai se foi o le faaua wina o le tautua ma le au nanga ia o le faatalofa ma le faafei loa i le mai mo mai le pureanga sa moa pia mai lava i ona ao se ia o lava i se au pito titi faatalofa le tatu wa tulu i ona vaenga SS ia e mai se foi o le tapua inga te taloa le ufai ngā ruenga totofi a le atua i sose e kalesia ma lore ngā lulue ma lore soi fuamanuia ma lo fole langi ma ia faatalo fatu le faauauina o le tatou polokalami ma le tuaiga lenei e felela malisi ia pe lava ona maimoa ia i le tatou faamoemoe ua tuanaʻi atu ia o lenā lava o loo taumafai lava e tulituli ma tagau le ufi i le tamaʻitaʻi ia e ala i tatou polokalami nei foʻi tatou mafuta i le so ia ua matou faatasi foʻi ma le fioga ia i le lifelela le fioga brother Steve Vaya ia faape foʻi le susuga le fesoasoani ia po le susuga po le faiaʻoga susuga ia se tefanu ua le faauauina o le tatou faamoemoe i le so ia faatalo fatu brother ma se foʻi le susuga le faafegai talaiga la pea loi le TV mana o tatou whaidoa i nei tai au, ne lofa malenga leo leo tua, ma lor soi fua malangi ma. Soi fua malangi ma. Ma lo fo le tau atai, o vai ko fai special gi. Ya, o nge ya soi le. E kako wao. Whainga ngā skofi. O la skofi ai. Skofi ai mua muan misa i whakua. Ka o iro le fa. Ya, ma lo fa tai. Ole isa ele sa por calamel ni tai au fa mole mole brother em fa ele sa no si fa man nino am fa mala malama le upule le vocation o le formation po le ale la fa sa mo le up ale lo na winga fa mole mole ia e da ar fa lo ia ole upule formation fa singa ke le upu ko lo loko ile malama de kalesia a se malama e kaunga laka ia pese tapena pena ia wai ba sila fia foi le upu formation o le form ia e isi poto fa pe formation e base lungo concept si e kolu pe your education o le learning ia male ya se ko mo ngalo kule menga ya ai ole mamlama ya le college o le formation is beyond that e kua ko nga concept e ole tapena penanga le ole tama po le tene tala vofo ina ia tali atu le vala au le atu ma le lotos e sa loto ole ia ole fainga la formation e lua foi ko nga formation e ko kongu le mamlama le college e me ka o initial formation o le initial formation na o le kaping penganga nga le kala ngoela ka ko ai foi me ka o ongoing formation o formation de o se felela posta posa po se patele foi o uma le fa uma mulimuli o vaus e fa wa se ia o ina maliu o le initial formation mai le time tau mo fai se ia o le time e pa pena ona fa o iba tu mau so summarize le winga o whamatalanga ia ole tapena penanga ole tamatau mawhai ina iwa pena ona tali atu i le wala awa le tua ma le loto e fully the freedom Saulo tonga e tali atu i wala malo fafta e sau oe whau i nganga lau sunga le whaiaonga ia ole laka ika ia sosoangi fo ia mesel paenga piunga karango kuso pingi ongi na sanga ia e kaunga e katunga penga i kongo mo sa mo ko pinga o so formation so so ki mei e kaunga e sabadia bang skipu mo e skip se ora bang kau ora fa mo e ora bang kanga se former kanga inga ia fa penga onga kaunga fa mo ya mare para winga pode ar ko fingo da ia pe se mere foma ko le sabaringa tangata de ia wala ba to finga ia pe se ko poku le ma sai ma karinga ni ta ya fa tai lava o ala ni wala o
o sauni mata pena ia ila utou komiti e una I malosi ai le fai lawi loaina ia po le fai loa fo I o lautou vocation formation ia o le tale tu fafsidi ia pe foi sa tatu tatano le tatu fa tatano anga o tuana le sa fa nga ia tatu posters wai o data yo to fai pisi malava ia tatu malava I ngadwe nga mese lava ia fai fe au ia matanga ben ale le va ko le post fa pipi ala ia le malu po le fale fo le fa fenga ia I bala tau ia tangata mese tupulanga mata ia ia na so umrola ia male matu pokalame le outreach ile matanga venga po le aulotu le a bala au mai pa tele ia ko pena na matu o iso se time la tata no male youth po le utala vo le nam tanga venga ia awali to finga ia ona a uma foi la ia o matu lo e ni tamai te fa pena nga va ai e o mai mata le o langa fele o nga lo la e kalo I lo mari mapoka la mere ka o le kamensi ia le sa tu le vai aso tu na isa fa tino inai ia o tei foi ni ia pe foi si la fia ia o tele tu pulanga o fa o nga ina le social media so o nga foi lo mako mafo ia manga ia foi fa o nga yo TV ia fa pe foi ia ala so ta inga tele pe o Facebook ia mai si platform o fa ngai tu pulanga ne yono po e so ta ia ta le o le sunga I fa fenga nga po pe o ko lu nga Facebook page era kau le mabala makin fa mo ia mai si lava platform o fa pena ona masa ne tu pulanga sa mo ne yono po ia me nga fa lo ma lo fa ta rep ia aftai sa lo pe o vai nga le pe nga peong siringi ko poangi me nga ia ai ni peor me kanga kongo nga pokala mina fa lo ko le kam and see e o mai mo mua e le fa pe mai doa ele sa lo fele la lo le sa we mata e mata ikiuke manga ruenga male ulanga fa fete ya kongo foi da ke usi si da mai na dua peso e le fele la de ai la nga foi lo fele la kemi o fa nga mo me o le pipo pe o mangongi e so soangi la ko ngarwenga le e mese o kuranga fa ainga e marki kal ngo foi I kufinga pe la nga le umako ai pe o baenga nga le fa ka wo o mai maka ia o mai sauro wala ngono ia msaro yo le alongo lo fe le la wa la ngona fu lo ngona al mere ke kingi e mai ai baba ai kilo le orang fa pe le la ia nga se kai mi lo bo lokole ya kari po le uso le ai tu penga longa le finga ya program o le vai e pesco e kali kule ni usa ya pe tapenanga na I saw your brother Kolo Facebook page fa marua pa waranga me mo ko uli loa malo fa ta masalo e au wala ne e tau fai tato komiti e na ia fa la wi lo ino o le vocation ele ai masale nei vai tau mo tele va le technology o va ale alwali al so ko ngale pe sila tu pulang talvo o sili aku o foi le kusape le yo ya Amerika ka ngwa ko so mai Amerika ko ngole o telefone maka ai le mele pe foi la wala e to ta pena ia ave le posta fa pi ilata ya o ku ainga ia pe la o kamal e se akala manga o pe yo le taua le avatu le posta avatu le vai mata mai TV la wa tuai ia o lunga al Facebook e fa o Sofia ai la le talabo wai ele ngata no fo mata le ai fa longo fo ile fa la wi lo ina pe ila tatu tal no angal tayo ni e umalana na fa longo mata le io le sina wala na ia ile ma fa o Sofia fa malo si ai tamiti
Ya mesela le o lo sa no nei. Ele fa pesa lo fele. Ai o le tape na ngal tamaititi. O le tape na ngal tatu komiti. E wala va matwe wala ye e taulan sawe matamata. Ola sau o lau o wailona mafau le mela sau. Ya. Ya, ole pipoi madie foi sa ngona pele sunga ya rabe. Ya, ele tau fo ina tiro. I vai kai mi fo o mako vai kai mi le akawa makamakanga fo le mako maiko. Ya sa le ni Facebook e so kai ko ni felela. Ai pe yo le ele upu mai fa nga ke le felela mo ko finga pe kami ke tap on show kami ka le ke e we ko fa sa ke join de ku o ke mingi ya ke lo misaka ngo mai kami ki ya ma ku lo ko pe ya pe yo ila le o le platform yo Facebook ya o isi fa nga Instagram WhatsApp ya market ya o ngana le pe o fa nga ma ko ni vai kai ka kiri ko so mai kai mi ko nga ya e fa nga lava meru e ngi vai kai pe da ole walang inga ia fa pe nga longo ko i pe ia nga tupulang ma si foi benefit le technology do we ngi vai kai usa logo kasi pokala me kako ya fa fia nga play ele kamai ki usa la we kauri ki nga fu ko ferwa la we lunga afia fa longo e musu e fo le nga so le wala de lenga o le fonga inga ten kolosi ngia ngopo e fa penga o so kai pe man ko pulanga ke mi ya e fa pena de fu fa to ya sa no brother Stefano e yeisa va no vo le lauto committee ia portanto ai nga felela foi Italia ai se tau sanga vo le pose vala au fa te tainga la a fai o le fai por kalamea a tu plan tala vau tonga fua fai se la tu retreat po la sala tu por kalame fai e se taimi o le vaiaso po le fai un o le vaiaso e se a vanoa ma fai aina na petalia ai se tal sanga vole tal sanga mai e to tafio tu e fai sa tu fa mtalanga ya te mo sa tu a vanoa e to no le o por kalame le tu plan tala vau e pa tai la bona ve mo fa si o ke kongul ba nga de kwa mako au fie kwa mako au pe fo leng fara do ai le va pensa mo le fenga por ai se matanga lunga mo mia ma to ngi MSC le promotion no le ko finga ne fili mo ke au fie o le ya fa mo ki ngo por la se asu fu ya lo kala la le bango mako ke ba mo lima ya pung si le fia o pe nga amakangon mapoka la mengi pisa amako si o mo singo kamsi iPad o le mako mako le a fa apoka la me pe inga ia fa malama ma fa la wilo pe wa ke kom ke le sa mo nga onga mo i fedela mani ya ke la nga ile malama i le to finga fucking ma ngela le ile so o ko ya ma fa la wilo ko ya le fisi dingai mo ke mo fi ke o le ar ke mi longo mo mako se le fenga ya por ya me so pokara mi kunga le mo ki manga o ya watu pulang talbo ya me se foi wa si le fia o le ma fa ra ka ko pure anga ni mo tu pulang ta ya le yang isu kali bana ya ko mo le abola le ko lo wi me mako ya mako ki fa ra do ai me se ko finga ni fidel ele se tom ele se abing fa do ele se tom mo ki au vai ma o la ke mi ko mako mo ki au mo fia wa fa do ya me se pokala me penga so mo ya se so mo por lo que lengo ya sa ole le ya le so nga foi le sunga de fa fia ngai ya ai to fa la utele atu pe we sa no foi na fe sidi ya e ta ua te fe sidi la ve e mali ai ta ua te tok ya e fa pena foi mato por kalame ya ole nga nu o ya no sabu ya finga ta ya ta o fio tulanga fa pena ai o mato me fai nga mako sabari vale ku ngai makanga de nga makero ro fa kele email le fakari mai o pusa apa ke ukusi yo ngame e o fa finga ta ina nga o le ngaduenga na o fa finga ta yo na invite ku mako o ngo fo yo e ini si o ma fa foi kulanga fa penga a me se lava le fa pe o fa luar a ngaduenga e se
be foi nga fai mako tatanoanga mana I fai au ma I matanga luenga ma te fai e kasari kula no wing I ringi fai nga kala ngare mai pa o ko yo ifa ele o fie ne manga ele o fie ne nga au ole nganga ina ifa fai ngo fie ana tu ya o tu fe ya o fie fa kas ya o ngi se me fa poronga ses ai ole pe tulanga foi meio mafutanga fa pina utara bo ya o se me le ire o mo fo ina I abano e watu fu tatano ia wa tatano fo ire fa pe fo I la wa ko o mai o me felela ia nga fo I sisi me fa la utile to le la to mama lama fo I fa na fili ngole o la a mi sa to fi ngole lot ia o to e langolango tu le na tu fo sunga ra fe ngai ma lo fa te la sunga se te fa no le umi e tau mo fa le tamiti ia salo e o le vaenga le pe foi o comando no comiti so suangi o ke langa le afa I do le ko e para ia le o ko finga ia yo makuia so suang pe atuanga le fisidiro I le finga para po pero le fa do pe po le ale umi o le ngale tu finga filela masalo le mana ia yo le talinga o te fa pe le ale fia tausang te kalangol le umi so mako e felela e ya stages ko vaenga ese fa pe na no ye le tam ina ya tau nu fa mo fa felela pela le vaenga mo le sama tu tatano ai foi common seat pe mai ada promotion ole occasion promotion le fa ilo atu le to finga felela so ole le common seat ya pe po kalame na o mai mata ma tilo fo I le olanga felela e mai se ia fa marosi au ya la tu finga so la ia ma this stage ka o le masanga ka o la vai kai mi o ma termine ka o aspirancy stage o aspirancy stage de fa fa ngo finga ka o ma ko ngi vai kai mi o le initial stage po le vai nga mo bole e sa ora de tama e sa we ina no fo ma felela tasil vai aso na le masin so la le aspirancy stage e sa ula no de tama e sa we fa masani mai o ia ma to felela wa e ser kamansi wa pe kamansi pe mai friend ya va ngale mai sika mai ki o mai ai o lo le stage le aspirancy pa makanga sa ka mai ki o maka wa kai lo me sa wa kailo fo le ngu ia kailo singa background ka mai kiki fa malia ina matulanga ia ona ale ai le yo tulo u famtalanga disi tu ole po kalamele le fa tino isamo na le aspirancy stage mate lang suai foi se tifano e male suma fa yau tidia ma parasios ama ai ala fa malia ina tulanga ia po se me ole masalo tausang wae ma dia foi la vea e de fa pe foi ese tamati ma le umi e fa pena ona ta pena I le stage e de fa pe ngi se fa ngo sia onga fa ngare a pasi va senga ia wan ia me va senga lua no e fa tali pe se tiro pe wa ready the readiness of the young man ka mai ki fa move lo la I le stage ia ma ai alo la va ngare pe se le kasi causa pe a va ver ka mai ki ia por masi ia nga me ilo la ia si stage e ka o postulancy stage o le postulancy stage o le stage le pa fa mo fie ne vai te meta o le second stage o information o le vai ngala le o ila pe o la fa pe na ona sotama ia ma tom fai no e fa umi no na sa ili per to finga le ta o le upu o le religious au discernment a makaunga mafoforo lo ko sa o ele filinga ya o fa pena fo ia tilo fo felela ia ma fai pe ia no ia journal study po study ai fa fo melanga isa di dinga ina ia fe so ani te tilo ile fa o sofia po le motivation ai se a o ia fia mana o tom fai ia ona mai o le o vaenga le e fa tino la I istimo Timor Leste I the Southern East Asia o ia fa tino le vaenga le ia e pe se umi se mele ono masina I le tausang ia pepe na o fa ia tu temi o sola e fua lava I le ready ale tamaititi
a fai vai atu e already le alo fo I le ono masi ia me fai ona proceed with this stage o so tu le male stage le ta o ma tu stage sili le na ta o stage lon tolu le ta o le novitiate po le novicia so ila o fai ala singa ia mo loto tele lo sai lo discernment po lo sai de ilinga so lo ke manga kua ma ko vai kai mi I fiki nga o vai nga le a kausanga ko ke I so kai se ngor mo fo I ia o kongu le mo fuanga mo visia felela ia learn a o inga o markele o mea ia fa pe fo le o langa felela ia ma fai mo meu apostolic experience ia o le winga la lauta ia o le lua tau sanga ma fai ai ona usia tamaititi le tu langa ai pa pena ona ready le tamaititi ia tau le tu dia fo le lua tau sanga tasia ma le afa tau sanga lo na winga e fa u fo le alo le bo ave ma fele e sava de bali le se me o le 5 tau sanga e 5 le ono tau sanga ia wa fa u fa felela ia ai ia ona ngata mai le lai ina o le initial formation o ia mata me na le initial formation I le telo isi tuai e fa u lo tamai titi po le tene titi ia a mata lo ina ongoing formation a o mato felela e fa u lo ina ia ona ia te initial formation ele yo ele ongoing so I nei fa longo mai foi tupulanga fa pe oka ko kele la awa kele ele ise me kele iloa e awange e tatonu no fie ma e fa vai no fie I fa matalanga fa na ai o lo woye I ke do for manga e ka ke la honga for na kai ka sa e fa mai fie fele la le sko ingo brother Pernato Pernato mad ya fa malau mangi me ya fa long ku ya ka mai makam fa so ola pa fiuri ko faki fa lo al ke mi go ko semana e mai ele tua ia le taui ma le sosoani le taimi la vai so ore sosoani tu nai le fa la mati le 5 na le no tausam ia wa ave o ma fele ia ona fa wa wala ise ia o ina failo fa unga mulu ia ile nga tono le iva por su tausam ia ole to malo ia sa no brother Pero ta ua foi leo le umina e no fo I le bele ia lu I te o le awoni vaven wa le vaven sau ia ko ia fa inga ku ai uminga e ke masangi ia ai ola sanga ia na sa no ia brother ele tasi se la sanga fo I leo sa valinga ni e fa tino uma sa mone la sanga nei ona lena uma wa tu fa pe uma lo le si la sanga ia na ave lo le fa o le ai ese tudo ona fo o le vitamin le uti for meters o la to ia ngafa male ngal lue fa tasim tupulanga e fi tom fa awa le taria tu bala o le la o tasele mato province le petos fulbu sultasi atunu o lo fa atas al mato province o ia ta mai te fia postula po vaenga ia lo fi tom fa ia e o umai istimo o le singa tu mo le torenginga le po le training le e umalo e fa solo tu lore tome ti le stage ta o le novicia e malanga la Sri Lanka so tele o mato a o nita I o ma training o faia I Asia so ona e saula e malolo mai mo sina masina ona fa wa tu la I Sri Lanka mo dua tausanga ia langa fo o si spia fo e la o fiong da verma me se fo le pa fega ia langa to finga felela mo mi missionaries e ta ua fo lo le o mama lama yang nu mai si tangata fo mai si vai ngal lalla langa o le teme te felela e te le te felela mo sa mo o felela o lalla o felela le kalesia so lo vino avala au mai ale felela ia o sa o ia New Zealand ia e fia foi ako fa mai su ave lo teme te ia wale ako tangata ia ma e fa pena e umai fo le o felela
au le se kai me ko kau fa masangi ro masangi me ya kai me so longa winga ya ama kai sa mo so o tuai ma East Timor o Timor Leste ia so foi ma Sri Lanka ia alfa so longa foi e pokala me uma foi Sri Lanka o e fere la ma fai na sa o tenga lu tatu atu no mata pena ai mole isi vai na ta o le post novice o le post novice da e fa atino le Filipino ia pena fai ia e tele la vala asanga e tami ia e fa fai mo fia tuna le tani mo fisit pa loat alo fa tai se te fanu alela o sau te maititi e matamata ia so sau tau fai a fai lai mai a tu le porkala me le sa sau e sau e matamata o ani e wala e ui e le tamali ina ia taofi ai pea le me le ngasau okay ya tengo fafsiri o ke langa pe o le ke langa i mako activity o ka penga mula ko wa ia wai le o ngal fa le nganga le foi ngai e ngo e fa ngai la ko ka longa ngai la ko pokala kusa o le kam foi foi ngale ia e tu mo pe le intrusori ia wangi fa pe o le asa ko ka misi pe fa pe ia le ka fi ai on aka wanga e i pokala me makapenga mo ke milale ia me se e fa le nganga ia fa ile cheri fo ngale ia makakiki lo fo ia le fo imako ke fa so ai de tausi ai ia e fa so pada para ia il ko finga yo le nganga le mai ko ngalu pakas inga ia la ko malam mai se ngo baenga o le tausi ai ia male alu to finga ia yo le nganga alo imako pokala me le fa pe le atang tasi ia sui inga ia tu mau pe le tamale awang e lusi fia e le fa pe le asai sai ki ko ma ia ko be nga ia nga fela o le ko funga le fela tu sa tanga ta e le fa pe o ye le fu kama sang ko le o mo ki le fo ile nga o fela e tu sa tanga ta mai le si lunga le si pe le nga nga pe nga pa so ko pulanga o mai na lo fa check brother ia ai sa le ia le so ngale sunga fa ferega na po awalanga fa pe na ona mato tau fio ai ole so le interesting o come ki o le ngau fanga ia puki era ngau na fai angi awala be creative o lo mako kalkala mo fa mako komiki ia ko mai fut ko ia setefa pe ku ngai sport fa ngale kongo kamensi sa oi anga konge ko le polo I kama ke fai mo ka longa so o si venga wala e pa pe ku pulang ya ma ya ka ko ama ka mengi va penga ai o vai nga foi le ka o wa lu ngai la o manga ko ka me kiki o interesting ka me kiki le ko fin e ala awala fa madie ina ya fa penga o nga fa wa o polisi la sang pe yo criteria ko fin me ka o mua kawanga ka koriko le real o ka mai ki kawanga lotu katoliko po le ia le real ia es kawa foi le suma yo le pe afa pe o le alo foi itulanga no foi mafele e tau na tau au mai lang o ana pe pa baptismal certificate ia o ana confirmation certificate ia po le birthday certificate po ia afa pe fo wai ia tupulanga e awai mai o lo fainga ruenga e fo I se awai mai la o afa e ngi la ko qualification ko la ko qualification mo mai I mai ngaruenga me se o e au mai wanga e le fa pe mai mo fele wanga me mai e mai I tapena pena I lo tanga tali tu bala so po tulanga mana po criteria na mo le tamai ti o pena na show longa interest if ia fa wow de to finga fedela malo fa tag ona olena e sa no ni ya ile tulanga le eta tau na katoliko o ye sa no foi le wa ke wa muri mas kama ki se ka le si la nga wo katoliko e fie sa I le mel sa we maka po le ale e sa no mo la to ia e pe foi talia tu fafisi sa ele le alo foi o sa mo sa pena
se tasi o alo sa whapena ona toi nei tua inga whelela. Sa su mai e lotu ta iti, lotu le whakasa. Whakasa. Ia, sa ui umalawa si uso foi lea, i awala uma. Ai le i whapena ona tu ua sa mua mo lisi vaenga o le tofinga. Lona winga, sa sau ia, sa whaatino ia na whapatema. Ia, umana whapatema, kuwa i kominio. Ia, umana rua i kominio whailanga confirmation. Ia, por confirmasio. O uma nei la vaenga uma ia. Ia, patua ma whailo la ia. O na wha waulana sa iliringa. Ai, te tala whaitoa. Wa, e isi wala o le whapena ale kalesi, ale atua. E ui mai nei yalo fo i isi e kalesia. Ai, le mawhai o na sa o le alo le whapena o na lotu pe o le ale kalesi. Ai, abe ai, ia, abe le ai e karia o mai a criteria sia. Ai, le whapena o na... Ka am whaile nanga wa ai. Anga wa, ia. Malo whafta. Ia, au te lo wa umatu au fisiliu. O le ua mai e fol tatu po kalam a ele tua le ava noa mo le au te lenga le tatu fa mo lesu e ma fai anga lua kalima o fete ku mo wari e te au sau ka ma fa la so ele que não ele venga ele estimo wala fa ele ka wa malo ka ftai ya patu le no nei brother ma sunga fa fenga tatu malo loi ya então foi eu foi neva noi mo le fa ftai tele e tatu pulenga tv mana mas foi tapo inga fo ia taman puleanga ma la ustaulanga tia kono mo na tu pulitua so soani na tu pulitu e mas ele lo sa mo ka tu ko tatu puleanga fa ftai tele lo nina vea foi mo le no vai le au mo ni ia no fa pe mas foi se ma fa so ia me le fonga ia por ia tampai la vai na ia tutu tanga pel tatu fa mo po nei fa mo la nga filela ia mo ni filela fa wo ngan ba ma do si la mai fo ma tu telo ia mo mia ni si to fa wo ngan ia ma fa pena ona ma se fa tu tonga tatu e kalisia ona si to fa popot ia la wo se mo por ia ke sa mo mai fa merka ia ni le nga la fa tai Maria foi o sa mo ko le sunga fa fenga ia ma u foi na ia e whaftai la vai lau whionga la vea, ia e whapea fo le maruenga fo le uso ia Alex, mo le tatou por kalame whai whai pea. Ia o le, au ona ia e whapena ana tatano atu tofinga. Ia ai whai se upu o sala, ia ko se anga fo usasi. Mangano mai fo lau ona. Ia ai whaftai lava mo por kalame o se por kalame le lei tele. Ia tatano le a e foi tupulanga o lo whapena ona fia me tato po kala. O le ava noa mātou whilela. Me se fo ia o ngana, o e sila fia fo ia matoa o ngana. Whai ana e sa vari mai. I te tala lava whai tutoa le pā. Te tala lava whai tutoa e susu mai. Katkala ngoa. Ma te fia te resa o tupulanga whai mai. Se te whanu. Whaksofi kara ngoa kuia o e whakauro po kala mere. E whapena. A re karila se te whanu. E lo foro la to ina na ai o whapena mātou e open atua e tosi taimi 24 hours e sosoane tupulanga whapena on sa ili au are to finga ia ai tatonu e fo po kalamelu mali tato whapena ona whaangaso solo tula ili whamafaina lavo tato to finga felela ia monne taimi whaftai te le lava a o sau o kamwhai o ke le ui mai a te ke wha ia we va venga e ka u ke wa ku whakati e ama te ke wha ia me salo la beris me o wa pe ale sai pokalam ia le wo o le afa wo pe salo pa fa pe la si kaimi o ke mo o longo aku ia sama ia mo lisi kapenganga mo lisi asanga ia pa ngasi me ko alo dai o tatu por kalamel na mo le so awan ngal le la fa au tatu por kalamel ni ya ai la matou felongo na ipea ma le fionga le li filela fa pe foi le sunga le sosoani po le sunga le faiao ia ona toe maua i leo leisi taimi o tatou po kalami ai tautuana tupulang talvau e te fiu e taamilo le lalolangi te le maua i saolotonga masa fia ia
a e maua ia e pupu fia pupu a o tau whainga le tau whai e toaile ia le li felela ma le tātou komiti ia ina ia maua pelo sa o tonga ia so te tas maso u tala hui le avnoa so se tas wai li lupi ki o sau se e whakasa po se me vis sau alu a e ngofo ia ale ki i mele o le sa o le o ia lea tātou whai loa i se taimi o luma whaawau tātou ko kalame whafta tele lau mai mo mai whaftai le ia brother Steve e whape foi le sunga so soani a se te whanu mo le avanoa tāua mai se foi o la la fa so ele nei aso manuia toi ngale so i